So na mi amukela guys eka Tsonga Rap Talk Show. If u new ka channel ya hina u nga make sure ku ri wa subscribe kwala ku ri u nga saleli ndzhaku loko hi uploada ti-video ta hina. Ti le ku tikeni ngopfu xigazini guys, sweswi ku le ku tikeni ngopfu ka Tsonga Rap. Sweswiwani hi khomi vo swa Mafakeni, hi khomi vo mani, hi khomi vo Flash Cortez, hi khomi vo mani hambi ni pronounce swona ku i Flash Cortez hambi i Flash Manxisa lexa xa dlaya mani. Dama yo duma hi freestyle ntsena na. And mi nga rivali guys ku ri show ya hina yi sponsoriwa hi Swash Fashion kusuka kwala Giyani. Loko mi lava ku rhungeriwa swin'wana sweswi i ma-December guys hi ya ka micato. Loko mi lava ku rhungeriwa swa micato kumbe mi lava ku ya mitlangwini mi lava ku famba mi basini mi hlovini, mi nga chavi ku tihlanganisa na Swash Fashion yi ta kota ku mi endlela swilo swa manyunyu, swilo swo basa. Tihlanganiseni na vona loko mi lava quotation, ende mi nga chavi ku va hlamusela ku ri tinambara mi tikuma eka Tsonga Rap Talk Show or mi tikuma eka Vuruvai. Swi ta va simple ku ri na loko mi negotiate mi lava discount va mi endlela. Hi ku loko u hlamusela ku ri tinambara u tikuma eka Tsonga Rap Talk Show swi guaranteed ku ri discount u ta va u ri na yona. So going forward guys, a ni yingisela track ya mani ya this guy Khenais Dayesha, ivi ni yingisela na ti-beef track ta Mthimbani, ni yingisele TTS3, ni yingisela na mani na vukatini bya mhana wena ya Mthimbani. Hi ku sungule Mthimbani ya ku TTS3 then Khenais yena a vuya a ku Dayesha, ivi Mthimbani a twa Dayesha a ku yini yena a ku vukatini bya mhana wena. Ti-track letiya mavhiki lama ma nga hundza a ku ri tight ka Tsonga Rap, mara lexi ni tsakisaka i ku ri a ku ri ku nandziheni, a ku nga ri tight mahala a ku ri tight ku ri ku nandziheni. Ni enjoy ngopfu ko va ku a ni nga ri na nkarhi wa ku yini wa ku va ni va na nkarhi wo review ti-track, hi ku ma swi tiva channel ya hina ti-track ta beef hi rhandza ngopfu ku ti-review, mara a ni vangi na nkarhi wa ku va ni review. Kambe lexi ni nga ta xi vula ka video leyiwani i ku yini, Khenais a ni nga tshembi leswi nga endliwa hi Khenais, kahlekahle a ni nga tshembi ku ri Khenais a nga swi endla. A ni nga tshembi ku Khenais a nga inana mina a nga hi nyika music wo nandziha hi ndlela liya wu va wu ri beef. Mara as mi swi tiva ku ri yini loko music wu ri trap hi xitalo wu na vibe, wu na ku tsakisa xikarhi. So track leriya ra Khenais ra Dayesha ni hi cine hi tele, ni nge vuli ni ku a ni cinangi, ni cinile na mina a ni nga swi expect-angi from Khenais. Na ku Khenais a nga hlamula beef ya Mthimbani a ni nga ri sure, mara loko mo cheka ka album liya ya Khenais liya leyi ya ha ku humaka sweswi i TTS 2, hikuva a ni Mthimbani u ri TTS3, so a ni swi tivi ku i TTS3 na yo or i TTS2 mara something like that. Loko mo cheka ku na track leriya ra va Chuwini, track leriya a ri ba vanhu vo hlayanyana ka Tsonga Rap. Loko mo ri langutisisa kahle mi tlhela mi tshama hansi mi ri analyze kahle, ri lava vanhu vo twisisa. Ma tsundzuka na loko beef leyi yi sungula ni mi byerile ku ri ni vona beef yin'wana yikulu ngopfu xikarhi ka mani ka Mthimbani na Khenais, then beef yi va kona this year. Ene hina hi swi vulavuli khale last year hi ku hi vona beef leyi nga le ku teni lawani ya Khenais na Mthimbani, kambe beef se yi kona sweswi. A hi vulavuleni swa sweswi, beef hi leyiwani. Khenais after ku humesa track leriya ra Dayesha u hlamuserile a ku yena swa beef a nge he swi ngheneleli ngopfu. Then Mthimbani yena ivi a continue ku no beef yi ya mahlweni, yi stop-a njhani beef Nanduhi ku ri ku vanhu va le ku cineni hi vito ra mina hala handle, u endli vanhu ku va cina, beef yi stop-a njhani? Ivi Mthimbani yena a bulusa yini, a bulusa track leriya ra vukatini bya mhana wena. Khenais a nge se reply from there. So ni twi van'wani va ka va rila va ku yini Mthimbani u bifa mani u bifa vana va Khenais. Loko mo cheka guys, track ra Khenais leriya ra Dayesha ku na ti-part to tala laha Khenais a nga bifa mani, a nga bifa Mthimbani hi mani hi n'wana wa yena ku nga Rivoningo. U tirhise ngopfu Rivoningo ngopfungopfu loko yi ya ku heleni, loko mo yi yingisa kahle loko yi ya ku heleni ku ri Rivoningo na yena u bifiwile. Rivoningo ku nga n'wana mani, ku nga n'wana Mthimbani. So na yena Mthimbani a nga ri na choice
so a boheka ku faka mani, a boheka ku faka n'wana Cannice, or ni ta ku vana va Cannice hi mhaka ku Cannice xi na vana va yi two, ku nga nhwanyana na mfana. So Cannice u ve a bifa ngopfu hi rivoningo, hi swona swi nga endla ku Mtimbani a kwata a vuya hi track leriya ra Mhana Wena. Even na mina loko a ku ri mina, loko ni bifa hi n'wana wa mina yi nga suka vusiku na nhlekani, na mina ni nga vhela ni yi teka personal. Mara Mtimbani u ve a post-a some recordings ka Facebook loko mo cheka, ku va ku ri na xiyisa xin'wana xi n'wi nyikaka warning ku ri a nga bifani na vo Cannice, a nga va khomi na hi mbilu. So I think hi swona swi nga ta endla Mtimbani a ku beef yi herile ka nkarhi wa sweswi. Hi swona a ku na swin'wanyana swi nga endla ku Mtimbani a hi byela ku beef yi herile except for sweswo. Hi swona ni vonaka i nga ri swi nga endla ku beef yi holanyana eka nkarhi wa sweswi. Loko mo cheka Mtimbani a nga entertain-angi beef from that recording, a nge se za a post-a anything bad hi Cannice. Mara ni lava ku vula xin'wana hi album ya Miyisa Lowele Bush mani, Cannice mfethu yi wisisinyana mani, yi wisisinyana. Loko mo cheka album ya Cannice ya last year ya Pressure a ku ri hit, ti-track hinkwato a swi tika ku munhu a nga ba next. Even na le ka album ya sweswi same thing, swa tika ku ri munhu a nga ba next ka that album. Album liya yo va hit guys, without favouritism or ku ri ni ku yini ni lava ku xava vuxaka laha, a hi xavi vuxaka laha ma swi tiva. Loko VAR yi ri kona ha yi vula VAR, mara Cannice since last year album ya yena Miyisa Luyani na titwa letin'wani mara ni sungule ku n'wi landzele ngopfu Dlhamani, or ku n'wi tekela ngopfu ti-track ta yena, or ku ni yingisela album ya ha ku huma same day. Minkarhi leyi yin'wana ni pfa ni kuma ti-single na yini na yini, mara from last year ka album liyani ni sungule ku ni n'wi landzele ngopfu Dlhamani. Na this year loko a drop-a ni vhele ni make sure ku ri ni stream album ya yena ka YouTube, ni yingisela ku ri u ni khomele yini, because album ya last year a yi ni tsakisile in a way ya ku leyi a ni ri na torha ya album ka lembe leriwani ya Miyisa lowu ya Cannice. So mfethu u tirhe kahle ngopfu, u tirhe kahle ngopfu Miyisa lowuwani Cannice. Ende loko mo cheka loko a ha ku humesa album a tshamile henhla le na van'wani ka ti-iTunes, na album ya Mtimbani lembe leri u ve a yi humesa. Kambe album ya Mtimbani a yi twala ku ri yi xota producer yin'wana sayitini, sweswo ni nga swi vula. Mara when it comes to lyrics a yi ri grand ka ti-lyrics, a ko va mistake ya mastering na ti-beat tin'wani a ti pfa ti nga correspond na leswi hi n'wi tivisaka swona Mtimbani ka minkarhi leyin'wani. Na loko mo cheka beat leya sweswi ya vukatini bya Mhana Wena, that beat guys ya xotelanyana hi ku ya hi side ra mina. Swa tikomba ku ri le ka Mtimbani ku xota producer, hi ku nkarhi wun'wani ku producer u tlhela u yimbelela swa tika, ma swi twisisa. Even if swi nga tiki na nqondo nkarhi wun'wani ya karhala ku yi producer hala tlhelo u tlhela yimbelela, ku na swin'wanyana u nge swi endli swona if u ti endlela swilo hinkwaswo. So a ni ta advise Mtimbani ku ri a add-nyana producer. Hi luya Rico Boy u n'wi tivi hi mhaka Mtimbani, mfethu Mtimbani introducer inani producer yin'wana mfethu, u nga endla producer yin'wana from scratch, a hi nchumu sweswo. Cheka kwala around kasi kwalano u kuma ri producer nyana yi nge le ku teni, u yi khoma u yi faka Dutch Studio yi endla swilo, then from there we are good to go.